នៅក្នុងនេះ Rồi the ritual còn đã thấy học chất họ chất lại trong tên trong và cứ con đóng lên bóng đây là mình xin con ca hết ạ. Cái này cứ đặt tê tê côn đại này còn lọt đi. Con đong lên mong à vâng mà giờ Oui. chúng ta làm bên trong Oui. trong mình nòng. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit ça c'est pour le garçon avant le mariage, la fille avant le mariage. Bon, le garçon, je savais que le garçon était toujours dans une maison comme ça. Et après, une fois mariés, ils habitent dans la maison comme ça. Quand ils sont mariés, les deux maisons qui vont laisser comme ça. Oui, c'est pour d'autres garçons. Oh. C'est dans la, Il va rester combien c'est de le temps? rite, Cái nào mà c'est le rituel avant le mariage. អានឹងតាមគាត់អស់ជីព Những con sông tập mà làm không được gì. អស់ជីពស៊ីកលហើយនិយាយទៅអត់មានគ្រួសារហើយគឺគាត់ចេញហើយក ង់ចង់ទៅចង់នេះចង់តែ តែ ចង់ គាត់មានគ្រួសារ តិចតែចង់អាហ្នឹងគឺថាគេទៅវិញ18ចុះ បាទបាទ អត់កំឡោះ ទៅនៅ បាទបាទ 18បញ្ជូនទៅនៅរហូតដល់មានគ្រួសារគេចេញ បាទបាទ នេះគឺ si par exemple il vit tant il part de là il vit là et marié il part il vit plus Mais ils peuvent vivre là longtemps, célibataires. នៅលីវអាចនៅច្រើនខែច្រើនឆ្នាំច្រើនខែយូរកាលឡើងវែងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ បាទបាទបាទរហូតដល់គាត់ការ Encore អូ aujourd'hui. ចុះឥឡូវ ឥឡូវប្រែប្រួល គេឆង់ទេ Même dans son village. Il n'y a plus les maisons comme ça. គាត់ដែរលេងអនុវត្តហើយ លេងអនុវត្តគឺយើងនៅជុំគ្នាតែម្ដង វាអនសំឡេង ចាប់ពីមុនលក្ខណៈដែលយើងមានផ្ទះពិសេសសម្រាប់អូនពីស្រឡាញ់យើងណាគឺបានយើងដាក់ឲ្យគាត់នៅដោយឡែកវិជាបរទេសគាត់មានបន្ទប់ឲ្យកូនគាត់មានហើយតែតែពេលយើងយើងតោះតែតែជួយ